Pastors Day, 12th October 2025 আজি Pastors Day laga নাম ধৰি কিনে কিমানটা pastors পৃথিৱীতে আছে সব মানুহকে greetings দি আছে আমি laga family আৰু আমি laga side পৰা pastors সবকে happy Pastors Day কৈ কিনে নেনকে appreciation to দি আছে আজি Bible te 1 Thessalonians chapter 5 verses 12-13 te isor laga kam kora manu isor la budli te pastors laga kam kora isor kam kora manu ke double honor dibule wala ase de koine Bible te koa disna aji ami kan laga Pastors Day te ami laga Maikam Baptist Church laga member pra ami karne kiman ta gift dikine iman ta honor kuri dia sai kine ami kiman khushi pa ase itu khushi to sob ki bi janai dia ase aro prithivite thaga kiman ta churches ase ami kan pastors ke eneka honor dibule bi bisi bala ase itu bisi ekta encouragement laga kam ase de koi kine aji laga kam moi dekhi kine sob ki bi sob churches ki bi maro encourage kuri ase aro ami kan pastors kan bi isor laga kam kuri kine ami kan laga believers kan pra iman encourage kura do ami kan laga time bal thaka dam de ami kan bi bisi bhal pra aro bi bhal kam kuri kine jabole bhal ase koi kine aji Pastors Day laga nam aro ami kan laga church pra ami ke kiman honored korise itu sob to sai kine ami laga khushi sob ki bi janai di ase thank you